Abu Kutakrung. Nama lengkap Abu Kutakrung adalah Tengku Haji Usman bin Tengku Ali. Beliau adalah pimpinan Daya Darul Munawarah di Kutakrung dan juga seorang ulama Pidijaya. Abu Kutakrung lahir di Kutakrung, Pidijaya pada tanggal 31 Desember tahun 1940. Beliau menggeluti pengetahuan Islam di Daya Mudi Mesra Samalanga, Biren. Semasa mengaji, beliau terlihat memiliki kepribadian seorang ulama. Mulai dari sifat, karakter, hingga kemampuan menyerap berbagai ilmu pengetahuan dengan cepat. Beliau selalu menghormati gurunya, hingga ilmu yang beliau peroleh pun mengandung keberkatan. Pulang dari Daya Mudi Mesra Samalanga, beliau mendirikan Daya Darul Munawarah di Kutakrung, Bandar 2 Pidijaya. Kehadiran Abu Kutakrung dalam kancah pendidikan di Aceh telah menoreh catatan sejarah Aceh sebagai bumi seribu daya. Sampai hari ini, Abu Kutakrung dipandang sebagai seorang tokoh ulama karismatik Aceh. Beliau selalu dihormati dan menjadi kebanggaan orang Aceh.